Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Patan TV, story TV, semua nabi ane ne pasal PSM si kamate. Nanti TV piano pagabalik ko misra ini. Pasal manusia PSM si kamate. Bisa duit ini hinang TV. Bisa duit kalan TV tu sahab lesaten di normal ko itu lehap lesaten di. Dalam pengusaha TV, dalam keluman, dalam kehapan lesa. Mian dalam ini labi-labi nete kam inurugan Allah Subhanahu wa taala para sadhab gab kastel sabi gab kastel sabi ni ana manusia bagi hab perasaan asal git sebne inkimeten git sebne inkimeten bagi garo pakasaki wa pasamian gara pakasaki samian mian bagsa pinter rom bagas kimete enggak nete luar haja ini dalam tatap dalam ini dalam perasaan hab. Nabus itu kadapat sesuai pek bisrat TV, pek PSM samiat pek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masakan dak TV. Nian tidak ini pek PSM ini nian karatu pek gania lebihan TV sedih karena hidup pusat TV sedih am pandinin orang buat. Am pandinin orang buat. Bangsian saya mau TV ini, aku menal. Subjek TV sedih biluk sini. Asal dengan asal program ini terlupa kala dalam modo. Bakas di TV Salat TV pasal manusia dalam surga ini terdana. Bagi TV Salat TV mahab daluin. Wubus manusia ini si lokiamat dalam TV ini si kuitu TV kami kita wubus. Ini lukus dalam belok sih. Wubus si ketelu manusia isa magkahapan dalam kuburnya bisa batas terlupa kala. Balik bang wubus ini manusia si lokiamat yan. Supaya kita nak terus mungkin si dalam belok sangat penting kau dapat anu kita ni, mian itu perkala manusia magkahapan dalam kubur si lokiamatin mian duk etinen puasa sa dalam kamate niya isap itu perkala mian manusia mian atau bang piyan magkahapan dalam kubur lesi mian suatu kebeten. Dan supaya kita nunggu bang si dengan program ko si etin si dalam belok bisara ko telupar telumudo ini. Manusia dalam surga, duk manusia si lokiamat, duk kahapan manusia si dalam kubur, sama manusia dalam kubur. Kasi bang tu kita nunggu sumegwa asal program ko anda, sumesumem ko pasak dalam belok, mian irok dari serakut ini atas tutulan ini telupar kalamnya. Kasi inshallah bisa nutu masih dum kesalahan balik bisa pergi kita itu atau asa pulang kita makinuin. So ambat inshallah sa balik kita una samia sa kumentak na tu pergi mas habis sabi kasama nakikilain lu pergi kita mi adel beluk sigero bente gero magkilala sa luhat sa suala inuhin na suwisu sa public masih tinen kuni ada mo magka kita bi magkakale na mian mas balik kita sa public ini strategi sampai ini semua siapa. Wubus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhiru zikr hadim al-ladhat. Bisranin pekahun bipinde. Pekahun bi pararadon bi in pegsebut in pegbeseb ina in kemete. Pekakah kita birapat niyan alaikumussalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gadapat asal gania except bisid agania ini gania anu bisid dia. Gania lebihan bisid dia. Nian asal ini in kamate in nian ini nian lebianten bi makin abot elokamatin ubus makin abot surga atau dalam neraka jamin oleh Allah. Bekas saat subjek dari sebenarnya pasal kisan samian ini sebesar si mian Abu Darda kalan dan samin manusia itu seluruhnya. Ia nanti diseranin ni atas terlalu perkala, duk di atas terlalu perkala. Ini kapan bisa atas terlalu perkala, duk ni sabkala atas terlalu perkala. Ini terbesar awak dan buat sahabatnya. Umus binisara ni sabtu. Bin Allah Subhanahu wa Taala. Bin Allah Subhanahu wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Pinagahan wa ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pin innaka mayyitun. Pin Allah subhanahu wa ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Umus Allah subhanahu wa ta'ala basizatu Zumar, qul la yanfa'akumul qul la yanfa'akumul firar in farartum min al-maut aw al-qatl. Itu gani ada dapat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala si Nabi Tabitat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh Muhammad, sebinna tatbin na bangka wasal. Ini tahu wa tabi. Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam safab ne makhluk amban kemun hina Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ban kemun makhluk malaikat ina samian ini. Ini nabang tutut tabi. Ada apa bagbit pikir tapi ini safab ne makhluk. Sabdal abdal ni makhluk si Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, gini pinapatay wa Tuhan. Gini pinapatay wa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ben magpindin ka o Muhammad. Asal, masri ko pin asal labihan nun kamati. Kamati, umus, tuk sampayan na pin na may puas ang bangkawin. Atau pagkasino manusyain. Ito na umat nun asal mati. Rusa pin, gana sadi. Namus ito, nanagkan kita bersama istidad. Asal magkasagi mati bang kita ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko na memang saratanin asal matero pinapatero Allah subhanahu wa ta'ala. Umus pero Allah subhanahu wa ta'ala kanon si Muhammad. Akanon si Muhammad may manusia ale. Pag-ek ka manusia tinalaw si kamate. Hindi telew rin. Kung ako telew rin magbakut siya bang lahat din. Kung may Yahudin tag na bakuitan da lahat din. Basa pag ni alimati na lahat sa amin at bisag mo sa amin. Pero Allah subhanahu wa ta'ala ini bang pinnesiye talaan de kemetein mian bisan bepinne ini lebihan de tahala lebihan de magbakuit lebihan de pesip magamate ke bagumpat siye awa pinnesiye talaan de kemetein helian de kemetein suwa in kemetein ge maghelli siye sa pedubak siye in Allah subhanahu wa ta'ala kul la yanfa'akumul firar in faratum min al-maut aw al-qatl. Kemon gayon manusia bisan sa inge pagbakuit na paghali na si kamate asal mas in kemetin petik kasi mas in pemetin siya mian tadadat al-asbab pen kawasaire tadadat al-asbab fal maut wahid in lam taqtul bis-sayfi mata bighayrihi in bisra Allah subhanahu wa ta'ala. Qul la yanfa'akumul firar in farartum minal mauti awil qatli. Begini dia manusia. Maghelli si dua perkara ini. Maghelli si dua perkara ini. Kaysa bang ni anu pagbaroan. Pagibasa ko tinaw ko temono ko mati. Si karu ini asal kemite litet pagelanan bakuitan na sa amin. Nanan sinin. La yanfa'akum. Bisa tu pina sa inyo patala di. Patala di pagbakuit di. Yatinan ini. Maghelli si kamate liga dapat asal kaab kamate mian pinole bin mian petujuan bin kamate mian ga niya etinen dembu ang manusia gay pinapate Allah subhanahu wa ta'ala in kamate dembu adu bisan sa inge kalengan kamate so pang enen kamate ru asal kamate lu na kamate saki lu na kamate mian ningko pinaingana ine Luna kemete temono tabi amin tek sa amin si pagbunuan. Ayun asal mati ini kemete ini. Kahad sa labihan sabab sa amin kamate si magwa pag inen kamate din buhat ang kinagmulanan sa amin. Kalabihan biwan sabab si magwa kamate. Nakitibi, minangkan kita usap pinasiyahan, tagi ka in manusia. Gate set in kemete sampai maghelli natin si kemete lay binabuitan nawe di kumay kisanelo lay sa Yahudi lay. Gani ang kunani. Ayun kagiro magkuna sa siya. Bisan sa inge pagherline, bisan sa inge yene niyan petibuk na magkamati, muna in kemetein masi pedug pagsiye, bin Allah subhanahu wa ta'ala niyan ako itibis na Allah subhanahu wa ta'ala. Fatabannal mauta in kuntum sadikin wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Kaman be, bang mu'min, kaysa buwan na siyisiin kemetein, pagkaysa buwan na sa amyan, pagkaysa buwan in kemetein sa amin siyisiin, ini paghihap hirang nin istidad mian ini magtangamay na pinikil-pikil we na in kemetay ng bangsumiyan. Mu'minin sa yan kahalan na may sahabat ni masalapos salih. Kagaan din matay siya. Matay siya sa rundun pag-asabab mian inagahan siya o Allah subhanahu wa ta'ala.
Idakan siwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag mu'minin mati sa amin kahalan din. Sa amin kahalan din. Lumayan natin magkibing sanaan. Lumayan mag-dilem siksa. Lumayan dilem yan ansel Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa dilem ina dilem rahmat atau dilem rida Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mu'min mati. Nawus bin Allah subhanahu wa ta'ala. Fatamannahu. Bang mu'min siyan. Yan ina-inaan wede. Pinikil-pikil wede. Atau yan kinalkanal wede. Kabe anden mati siya. In kuntum sadikin. Pag asa etat geget. Kipag mian karap pagkakagad dari asal dan naga tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, walay yatamannahu apadan bimakad dapat ini nisab dan buat pihak ampan manusia. Nisab dan buat pihak manusia ini. Walay yatamannahu abad. Asal jaitan pihak yang kimitin serta tidak ikutan wa yang kimitin. Sini, yere manusia gak siya mag-istidad, gak siya magtagaba si kimitin. Gak kita uhan doy mati si. Ini yan manusia lay pinikutan wa din kimitain sarta hinalian wa din kimitain niyan pigigagit ga kita uhande bang inaluto dan bang initamo din sa pasimati samian no sa ini manusia bang sayan kalan din manusia yang ga tasab din kimitain etiki pato din kimitain ini yan bin Allah subhanahu wa ta'ala wala yatamannu abadan ma qaddamat irim ini yan gay pikil-pikil din kimitain kaman din elum sa salama-lama tagyasab kahati wa de siya kaanya tebo awe de si waktu si mati ang bandunya. Gada tebo de kahapan miyan taabot siya hatin mula tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala nini pikilian din tinalaw si mati. Tinalaw azab dilim kumur, siksa dilim kumur samiyan, tinalaw kitikhan din lai hatin ang kisikpitanin. Pigil sabab ini, ga siya nagtakama siya pikilum dan saman si kamitin. Niyan, pagbidan dua perkala, aduan ginis manusia mu'min tujuh Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya latin sadik mian pege kahad din duk manusia asal kita magkahagat sa Allah subhanahu wa ta'ala ngayon kemete ini mian ini tekipat din kemete ini nini kahalan din binabuy tanwa din kemete sa amin ubus wa yuqal binisara wa may kaulaman dakam susi binisaro ekolamanin bang na in manusia in mati niya lingan si atas lime parkala manusia niya history niya khabar niya balita in istoryin niya balita si atau niya history si atau niya aka si waktu na song mati, sewaktu song mati. Sini, duman manusia sakit, sumegwa, si waktu in manusia in dalam si naza sakarat al maut ni pinain, ini dalam ihtidar, song na ini doon nyawanin, elet mati duk elum, gay na mekebisara, sumegwa, niyan gabay sab mati. Gabas sa mati. Tikita tibiru paman sa bisa kami song mati sa manusia. Gabas sa mati magnapas peso mataling periyata na sa amian. Sumayganan na kebisara. Ganay kebisara. Pina delem naza sakarat al maut manusali. Iti delem siwak ito kasang inip doon nyawanin. Duk lango ni isip doon nyawa sa amian. Gabas sa mati pag-ilai pa nyawanin tikita ti magnapas-napas be. Sumegwa gani elum peke gene meke bisara gene kita tekile ne bisa motek bisara iyan el manusia nanan si waktu inin si waktu inin niya bino bisara tujusi amban Allah subhanahu wa ta'ala niya bino bisara iyan ada kala bang mu'min manusia le mayan periata asamian magnapas-napas bote meg bisara gene magakale siwi ine pinekeleren ene bisara inin si waktu si dalam naza sakarat al maut gana dapat bisan sa inga pagmatayan TV, bisan sa inga pagkilhap TV, bisan sa inga pangalasat TV, anak TV, anda TV, amma TV, ina TV, ina sa amin, umitay lay. Gana na dapat. So parehang naki TV. Bangkadawan TV asa song matay ni manusia yan. Bangkadawan TV mo mindui si waktu sa amin naghalang dakam misara na nagiti misara na magtangisan sa mabina manusia lay. Niya pinakalawi na siwaktun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Niya pinakali. Kaysa bang manusia in mati mu'min ini nahiti tadi diserahin sa amin bang manusia in mati ini bisara si waktu yang kemete dali si waktu perheng dali sa amin binal hay wal maut sa antara elum nuk mati iya si waktu yan si megwa domen nahiti si waktu yan niyan
Tagatag na awaluha li ammatil mu'min. Bang kemon bang manusia. Matay etin ang dilam ke mu'min iya. Niya alingan. Niya bisara tudyo iya si waktu yan. Niya bisara tudyo si waktu yan. Hanggang lu si waktu yan. Yesa etin masruo sa kita bi. Dumay magtingisan. Ina ko si kita hindi. Yang buhay ng ilmu tabi awas rap. Ini ang sirulu si kita bi kemon. Bang lu kita bi niya. Pagi lu si kita asal hunit. Asal bang niya asal hunit tan sinabaran intimate ini. Abdo. May anak tabi atau kung tiniti usbati bi sa amin ina sa amin lu umadir kita bi sung mati na siyempre payaman tabi kita sandal ini tirang tabi asal magtangis sa belas sa umitili kaya na pati mga kanak etin gali insyaAllah asal dalam surga maganaking bangga pitaknik madikidiki gana bisa na siya so yung manusia may away sa amin bang niya bukitauhan tabi ro asong mamatayan mu'min sa amin kitauhan tabi magsambahayang may puwasa magsagat asong nuot pet magkabagwasyan. So ibig sabihin sa inggil sa TV, akahan TV siya. Dahil kan magtingisan. Esen den buwa sa masunan siya ng siya tuwi manusan siya yan. Den buwa sa bote may bisara manusia ali. Manusia ang telay. Daktin ine. Ine binaktin bisrahin dinaak ine. Nepot kalimat. Masakyo atene oke anu oke tuan oke dayang oke ina oke amma oke samen anak ine siya yan. Kung ito masakyo kalimat la ilaha illallah. Esa yan. Pero hindi na ipagtangistan. Ialagay na nakasayo. Gay na nakasayo, pinagkila na bisaramihan sa. Ubus kau takale, na bisarate bilay tumut iya. Pero ubus samihan, okay, masakyo kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kung ito bisani, ialagay na gay na nakibisara. Duman ilay, ito na binumagbisara, naknamong isibisara, gay. So inakahan hadya siya tumiyan. Inakan aja si waktu niyan na subay perus kita kemutan dia atau wotek bisa bang piti magtangis magtita wala ga ina puwas ni gani gan bang mate manusia lay etin dalam kemumin ine lo sa sikitahin pinabiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ine sinaka magsabi na masarap sine duman pagtukin malik lu sikita tagna lili dalam kubur gay sumagwa pagtukinin si waktu pagay mate manusia ini esi waktu yan. Lu sikit ba siya na sabi lu sikit sige bang ini so ako to Allah kana ini abo sa pusi kam sige semali si bato si box sige magtinukin mang gusto din kubo na manusia da na mang kuto ka hato niya hindi sa niya mas wala ko man ito kay tinukin ng tanan ini be sunduk nula ini be apa tanda lebe magsayan sundukin inantara sundukin us dero bisa emetein sa sehingga ile mulak na kaya sa amin ang pagpikir TV sabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum duman penne maitukum magbida kalimat maut duk mayit kalimat nanansin bisa Nabi laqinu mautakum penepetuhutun bi ene asom numiteyan si bisara kalimat na yan. Doon pene laktido mayitakum. Petuhutun bi bakas numitay ini. Bang mayit ubos na mati. Na yatin bang mayit ene dalam kubur ni. Bang maut pega pemade subay si antara si elet maut si elet mili si antara el perukano. Nei dirak bro nabihin. Abdo bang kami imam kita bilu si anu mula-mula biro besay imam Abdo pinain. Tan song mati pinain sa anu samian. Naus sa inyo pinin pagtukinin. Na pinin tabi, duman tukinin bang rin mati, bang box, duman rin siya pag-uus na mati. Bang aus na mati kayo, manjari tinukin. Nasi basin, so tinukinin aga, mati, so asong mati ini. Pin Nabi Muhammad SAW, Latino mautakum. La ilaha illallah. Petuhutun bi asong mamitayan si kalimat la ilaha illallah sa amin. Na yan. Nasuwaktu kuha na tabisarate niyan, niya lai tabisara, niya lai pinakali si waktu yang bisara binoto juye, bang mate iye, no si waktu pakali si bisara aban di atas langit ang malaikat lay, akakali tu juye, ubus petut tabisa pisite ngene, pekelete bisi bisara si iye bin Muhammad SAW, Latiru mautakum la ilaha illallah bila ilallah kalimat niyan, tinin pinti masa kiyo kalimat la ilaha illallah, bin Nabi Muhammad SAW, bang tabisarani kalimat iyan paghetin ang pin la ilaha illallah puas baranjin ang banyawani manusia alipin ni dahral jannah
mag-isik surga pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahangkan kalimat man inapas wa tuminak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimelutu man kana akhiru kalami la ilaha illallah ini sahih sinisinat pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinapusan bisaran ang bandonnya temoone metin kalimat la ilaha illallah bekat ngawanin pos ngawanin mag-isik surga ini manusia ali. Nahangkan kawasiman sikiti ini piu pekalain man magtangis puas na magtangisin hanggang nes ko ito suwi kiti magkalasa puas na kisusahin bang mati ka dapat sa suwi pahap tabi paglutam bi asal mati kiti suwi ka dapat magasi sa ginangis bang kiti berbisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu anak din mati 2 tahun Qasim metak bi umatan hawa peddi di parang sa amin suwi ka magtangis nagkilhapan ko kita mo sa amin metak haji umatan sa amin tiniwe tiniwe sahabat nin pin asal benal pin kimitin pin asal masunun miki susi asal taman miki susi amen miki niyan susi si manusia nasuy ka nagis ay pinangis na metak hadja may batanan nakanak 2 tahun pa sa amin anak nin mate ene kemon anak nin mate dihel do ambani makide may pasal ni ini kemon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemon anak nin dihel do mate ambani dembua do sino mungkin dembua Dembua do pati magalwan nimete dem bulan bani. Kaya mo anak ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mate dehel ambani dembua do pati nimete mere bulan bani sa amya. So bang kaya mo anak ni dehel ambani kimete ni. Umus nuwa kini kita bisi Israel le insyaallah kor tawut pe sa pasal ang biyan. Umus sayan yan iyan kalanen suwaktu kita bilu ito nang bilit ke Israel in manusia in bang mati saya data kita kelipat di sini lu na kita bitara lu na gasal wajib sikite bi wajib sikite bi pesevante bi ene asum mamitayan pesevante bi asum mamitayan supaya te bisara wa ene kalimatnya pagi bang pende Muhammad sallallahu alaihi wasallam te bisarane kalimat ini pesan te bisaranen neri manusia ali lapas nan bangke mon ini kebisaraan sumegwa magdilang surga dakhala jannah man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah sine ene hine pesan bisaranen ubus mate iya kalimat la ilaha illallah nagisek pinasek wa Allah subhanahu wa ta'ala bedal surga na manusia ali ubus ini bisara si waktu iya dalam naza sakarat al-maut niya lingat niya bisara tujuh ene manusia limeng ginis etinen mian bay ang manusia ilinganan ng sini takale wa ene takale mian bino bisarini sikatang natagna li'ammatil mu'minin kemon manusia in bang mati mu'min bang mati dalam ke mu'min niya bisara tujuh iye so tuyene inedo sa inedo nyawaden gibe mati pagibang na mati gere makakali so nasi bisarayan yun si waktu pagay tahala ang banyan nyawaden lain magtangin si jasad dok sinyawa sa amin lain magtangin supaya tikili na bisarayin supaya takalawa na bisarayin pagibang inedo ang nyawaden gere makakali manjiri mayit niya niya ay tika na niya pag-ero pa ikipagdil sa akong Islam yero pitu umigguna sa kitihin bidang buwa asal pinagkiharga na iyan nyawaden pagi barante bin esenti barante bin bang tahala nyawaten bi pinagdilem bulak baranten di samian ubus menjadi bulak menjadi tupuk kanya menjadi olet kinakan gak niya suwesi na mangga nimete Abu Salam sina mangga nimete iyan na nyawaten bi tine nusuk chini insyaallah iyan mangga nimete umusang kanin tabot pagkalaw kiamat balik hininang wallahu subhanahu wa ta'ala balik inuin balik manusia inus na alaw kiamat piniguan na balik us na pinabate man kinisab hininangan baran balik wene yena nyawali numus mangin pinaasak balik pinawanan sa amin paman tili isme nyawahin was aluna kan ruh kul ruh min amri bang o Muhammad bang kau pin tinilaw pasal nyawa kalan nyawa ina bisarado si menaw kuli ini besar ni. Kita besara Abu Salam Malik. Pene besarahun nyawayan gay kita uhan bangsa ingi. Yang buat Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Kita besar. Bang antag tu sebenarnya bangsa ingi. Sumegwa iya do haja besar ni. Bang mati in manusia in hetinan tahala amban iya nyawanin.
Walhasil, yan dapat doon kita hindi din buwa, ito ng Jawa. Bangga na niya, nyawa manusia, yan menjadi bangke, magana gunane. So may samantara, pelu, nyawahin bisan pasaing ganyato may sa manusia, masih pini harga ni. Gepek inan mati ye. Gepek tepi dengan dalam bulak sama pergi. Wege dalam bulak sabang tu dia tak bulak punya. Pinake bewan de manusia. Tidak buk tu dalam bulak manusia. Nah kali tanda dengan gana guna ne supaya pinek dalam bulak gete ye so manusia pergi si manusia bewen hawa ini manusia ini barang bang mati sama yang dalam bulak sama. Gepek tepi dalam bulak. Nah kan ini tanda dengan gana guna ne supaya pinek dalam bulak. Nubus pagka nila nyawain. Sumigo aga na taka gana bagas takala we tabi manusia kinubul pinagtuhot pinay kinubul kelum degai. Gana bagas tiketi bisu sa amin bisan de kapinay melu me story sa amin me sa amin pene melu stayan melu me dalam TV me dalam internet ga melu stayan ga sagen manusia bang mati di kainan mati bang lupa nyawanin. Sumagwa bangga dulu nyawahin asal mati ini yan. Na walhasil nyawahin tebi abdu baranin gak menjadi bulak nih. Tapi tadi kinakan ne olet lu ne hedinan wege kinakan olet bigya lu ne siniksa dan inigpitan na dalam ko sa amin we siksa ali atau Allah Subhanahu wa taala sa amin. Os nyawahin tungan. Si waktu mati manusia ini. Nyawain ilum salama-lama gak mati mulai tujuh hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ini pinne bang tinilo Muhammad pasal nyawa bang kuingge bisrahun ge kita wan musumi wa parkala mitwen dan babu Allah Subhanahu wa taala. Ya kita man sikitain bit nyawain inanan ampan baran mati baranin taala nyawain menjadi gak ni guna baranin samian. Gada guna sari nyawain mulai tujuh hadrat Allah Subhanahu wa taala tamanian penutan bi paracatan bi obos pagdaabot si Allah balik si Allah kiamatin mangkin hininang balik Allah Subhanahu wa taala baranen tinangan baran balik ubos pinatawket balik siya nyawanin na magbantok do ini kita ini na walhasil duman pa dito pepite bisa pengaji abay tinu ko di simo expert sa pengaji abay pinay duman penito pagkainutin aja sa iyan walhasil yan nagbentuk TV nin nyawa TV doon sa iyan bangbaran tinbi dumegi magbantuk makasari hinin ng Allah subhanahu nyawa TV nin ganyan magpait iyan sa bentuk iyan sa iyan mamupama duman magbentukin nyawa tinbi pagtabot siya law kiamat simu iyan ako hininang balik Allah SWT kau mana bentuk pun cuma ini pemante bisa hati kita ini kutul besar pemante bi bang dumen bentuk ini bentuk tapi nyawa tapi pakai bang barante ini bakas posak dalam kubur pag hinang balik sa amin adakala bentuk si poksin bata-bata sedih atau bentuk sa amin sedih ini. So bang bentuk tabi kutul bentuk ini mapas nila asal gen kenuan sa ini ni pirang panagkun sa amin pagtabot paghinang balik baran pelek ke dubai pinitek kalau gani agi magkulang pagsab way agi magkulang gara katamban pagsab irutag na pagka pinapati wallahu subhanahu wa taala ga ilumu wallahu subhanahu wa taala nyawahin ye ilubuhin ene bebuhu presam ene baran so bang nyawahin ga ngus entabot sa kiamat pitek kabalik pekelum Tuhanin pinabalik nyawali pisibaran ada kala baran Allah Subhanahu wa taala gana impossible kung fayakun misar haja pingi akiw bisa dia pinta barantan tetek na lubu-lubu na antag na sampai nagkipakan sa amin pangipin Tuhanin magbalik depende si kinaban Allah Subhanahu wa taala sumegwa bang jawali asal andang gada kiusani ilai andang ini nang Allah Subhanahu wa taala sami nus iyan pikir-pikir tibi so bermain yan pikir nyawain gate enu tabi suba saya raja mian imkemun magbantok si manusia iyan itinin sahabat ini nyawa samian us paghangkan tabot sa lugamat pinitek ka
pinasik balik si baran niya wali. Nay, gusto na rin tagnain, pabalik na ko tagnain sa amin. Hindi ko, kita bitusin ngayon sa amin. Miyan, balik na ko. Balik nila, pagtawag kita ulit si Hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Si Nubus, balik tibi si Nulay, yung teman miyan, wallahu alam, may tinan, kuwerte bisrali, gaya na, pabiyasong ang bisrali, magpasang nyawa, gaya tibisara. Gaya tibisara, dan buwabu Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu, mangituaniin, gaya bisrahan tibi, sindi, sumigwa, kaituan tibi, edi tibi, nyawahin asal bang pinagsapi ni Allah subhanahu wa ta'ala sibaran baranin gak dari guna-gunane jawahin mulai tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala sa amin. Ubus si waktu in manusia mati. Si waktu in manusia mati ni alingan si iya. Si waktu dalam naza' sakarat al-maut. Bain al-haya'i wal maut si antara itin lumpiye gak makasawi so gina bikibisara mian sumegwa ka bisab mati pegilai pegilep-kilep lai pe magdapas-dapas samian sumegwa na bisara inaka do ina to penakalo ina mandeta langit samian si retag na si manusia bang mukmin bang mukmin manusia ini bisarahin si waktu ya pakale si waktu may periata iya hanggang dito biswege na magtingisan magano samian bang mukmin in nametain manusia si waktu yan yukalu lahum binisara si siya atau si iya na metayan pinakala din siya si orasyan binoo malaikat pinakala din si iya si orasyan ina bisarahin la takhafu ta'bid al-adhab okay manusia mati tidak kau hetinan ke mu'min tujuh Allah subhanahu wa ta'ala okay manusia sinok tutia ni kau dalam nazar sakarat al-maut kung ito dakyaw pinne tinale wene si siksa hinarasong pemesikan kaya magdalam kumro sa amin dakyaw pinne tinale mian si siksa mian yene mian song ene ketekano yan ga'niya ketelewano ubus wa yasfa lakmul anbiya wassalihun duk taabot si ilaw kiamat niya nabangan kaam ang bangkemon makadalaw-talaw siksa sa ilaw kiamat sine yeneme kinibinibihan Allah subhanahu wa ta'ala sineksianted ka masasibandal-bandal ka mu'min to Allah subhanahu wa ta'ala dani ka uto dako tinalaw ipinakelenan siluktu etinen ine geneme kibisara bisrahin to juwi bisara malaikat dinaak wallahu subhanahu wa ta'ala binisara sa siya gabi siya mati sumegwa pinadakaw tinalaw at hanong o manusia bang mu'min niya pikir malaikat o malaikat wa kahanun manusia rin ambat getinalaw si kametay nilay gani asiksa tujuye pwede ang bantelem kumuna sampai sa ilaw kiamat gani asiksa tujuye daya tinalaw maglunas kametay lay buhi asal mati pagtabot sa ilaw kiamat may kinaninihanin duk manusia sindi salih amma diya neksiya diya asal benal tet manusia diyan mu'min sa Allah subhanahu wa ta'ala ولا تحزنوا على فوات الثواب وابشروا بالجنه يعني مرجعكم الى الجنه وسكويتو بينه داني كم تكم تنالو سكيسا دنا دي تنالو مؤمن سيوقت كماتي dari kau tinalaw ini asiksa gana niksa ka ulo dalam kubur ubos tawat ko pelos aman dalam kubur sa law kiamat nabang sikaon naksi sikaon ekene binibihani duk me kasale may manusia salih to Allah subhanahu wa ta'ala nabagan ka unaksihan ka mu'min atau hinangon ha bigyan ng hapon to Allah subhanahu wa ta'ala ubos wala ta'zanu ala fawat ath-thawab dane kam kisusihan dane kam kisusihan dane kam tinalew yene kemon me inambanan di melusidunyahin ire samen ambanan bi andabi anak bi elabi mitatoabi samen pong tidibi arta bisa ingin dane panggaon bine dumennes si kam dan kan dik kesusian niya na may halaiya sa diyan pagkam Allah subhanahu wa ta'ala bang ilahi na metin sa amin dan ikaw magkesusian si anak andano si mitatuado si parang si inila si tamban mo dan puas na kayo dan ikaw magkesusian sumegwa si may halasihin Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa ka dan ikipesong na kayo etinen mian ka udelamine dialem etinen inagantaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tuyan iti binapatan Gara-gara pagkasusihan manusia bisan saing tamban ni usma waris nen gana niya ini niyan dinakgana pagkasusihan ubos suangon ne pin kuito pin inakahan kyo
Ginakawinakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa abshiru bil jannah. Ini akasikauhin, ini pangakakauhin. Ini pasaungan no puas amban pengeduan jawanon, pemitenan kauhin Allah subhanahu wa ta'ala dalam rahmat dalam surga. Iyan, tang nabisrahin, Yemen pinagkelesiyan si waktu inaza sakarat al-maut. Dasa saat tu yan, bisaramian petek kapisi, amin, isong mamitili sa amin. Si mitili atau sa mitili, petek kasi yene bisaramian naman Allah subhanahu wa ta'ala, inakan manusia amian. Dinageti na leo, dinagenig kasusayan, buna bang pemulian nen nagdalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkemon mu'min mati. Si kedua manusia mati si waktu etinen dengan keikhlas pag-agamanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lil mukhlisin. Manusia mati mukhlis. Si waktu na mati mukhlis ini agamanan rin. Pagpadatsyan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, taabot mati. Demikian ilinganan dosa. Binoo magdisara wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dinakinakan malaikat din. Miyan malaikat din. Miyan la takhafu radda amalikum. Fa inna amalakum maqbulatun wa la tahzanu ala fawat al-thawab. Fawat al-thawab fa inna lakum al-thawab mudha'afan wa la tahzanu ala ma fa'altum ba'da at-tawbah. Manusia ini bakas begini, bakas magkamali tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sunagawa, pabalik siya. Andadam, pabalik siya bakas manusia megduse. Sunagawa, bakas pegdusihan delay. Magsikasa pinasekan natin hidayat wa Allah subhanahu wa ta'ala magtubat siya pabalik. Umusarta kabilik delay ikhlas. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Bin Allah subhanahu wa ta'ala yan magsakin na siya mag-ibadat puas amban kamali dalay. Tima ada hatinan ada pagtawbat dalay, tima din agam Allah subhanahu wa ta'ala him. Ubus kamali din hatinan buglawan dalog pagtawbat. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala si waktu manusia tebut kamati ini. Si waktu tebut mati ini in manusia tu binisara sa siya nakam tinalew. Nakam tinalew kopin na bahasa inang biene miyan puwas amban pagdusahan bali karena ikhlas pa inang bali basagit tinima. Nakam tinalew. Sumagawa maghinang na makasinang bali karena ikhlas bitujo Allah subhanahu wa ta'ala. Puwas amban bakas kamali bali. Nakam tinalew nakam magdaruat tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinima sikam Allah subhanahu wa ta'ala ubus sarta fa inna lakum ath-thawab mudha'afan do niya petumbas amban ka am sabab ke ikhlas mi mag-ibadat le sabab ke ikhlas mi nagtawbat le tuju Allah subhanahu wa ta'ala niya petumbas pinagtamba-tamba amban Allah subhanahu wa ta'ala tuju ka am sababan tiya kam mati dalam ke ikhlas puas amban ke pagtawbat bi ubus pinagtamba-tamba wa Allah subhanahu wa ta'ala sikap ini diyan tungbas lay ubus wala tahzanu ala ma fa'altum ba'da tawbah duk dali pikil-pikilun di yene me kikehinang bi bakas ene biyan kasaan bi bakas puas ang pagtawbat bi dali pikil-pikilun bi we miyan mate kaam kane kam tabut mate sumagwa niya dehlo man kipagtawbat bi niya tabiya miyan bakas makipagzina ka tabiya miyan bakas makapapate ka Tebiya miyan bagas mekebono kam dapat maghinang sayir. So dana pikir-pikirun dia. Ya sawe ka adubisan pa bagas niya sa itinang tebi. Bagi pegzina magatangkaw makalimot makekemon na bayuan maksat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. So megwa. Datinan si waktu ka am pabalik. Si waktu ka am magtawbat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas dana pikir-pikirun dia pinanggai Allah subhanahu wa ta'ala. Inana ni Allah subhanahu wa ta'ala sabab amban kam sababan ini kay magtawbat bi ikhlas dan bus-bus gaya nabilikan binagiginang lay dan napikil-pikilong biya bisang kam mati timot mati gaya na yan binista wa Allah subhanahu wa ta'ala si kam usebi sumigwa ginitian ne wa Allah subhanahu wa ta'ala si kam yan tumbas pinagtamba-tamba kahapat ang Allah subhanahu wa ta'ala tujukan sa amin manusia magtawbat ikhlas sikatelu wa thalis littaibin din aawe yan manusia awe bakas magduse tiyan magtawbat
manusia magtawbat na sa amin. Manusia magtawbat na dahil lumad ikhlas, sikitelo manusia mati dalam magtawbat. Da manusia mati pasagaran na yan biyan masiat ng ka. So magawa, so waktu iya kipagtawbat, inatahan niya. Pero Allah bisrain naman Allah subhanahu wa ta'ala tujusihe, la takhafu min dhunubikum fa innaha magfuratun lakum. Yan, danekam magduerue. Dakam tinale wene si me pardusihan bile. Iyan na sa amin, doon sa makastinang, di ko ito sa namin, danekam tinale. Danekam tinale, fa innaha magfuratun lakum. Sabab iyan na doon sa bile. Puas ang bante bagtawbat bi sebenal bagtawbat lay asal sebenal bendal tepi malaikatin yan inampun ni kamu Allah subhanahu wa ta'ala dan begini tebi dan istati manusia le bisan tahati we ti manusia nu dem lahat tebi yen manusia pinekadupang dupang ne manusia losa pinelu sikite enu losa tepet ini kemon manusia nuk na dia we pinengget temor sanu sa awadupang ne meke sir meke bobo pene meke bodem hati samian yu ini sa pinay na ay naman dili tahala bili amban lahat si abdo yan amban tibu-tibu pisi tumuran yu ini sa pinay atuburanin pisi tibu-tibu pito ni sa pinay ini mitnan kita bisa samian sige meke bobo rin sa pinay samian lo sa tepet ini losa tepet yan sinukna sukna sige amban sa depan kesilangan perulo periata sa melosa bang tekita ne gadi na ini sekali sangrit tu Joshua lo sabi iyon ni sa pirin ate mukhaan nagsira mo sabi dahil niya sa iyon sa pirin ate mukhaan meke bobohin sa amin meke bagagay natin sa amin umos okay sumagwa manusia ali heldo ang bagkemite ni magtawbat tu Allah subhanahu wa ta'ala magtawbat bisan peke mo niya demwa dun ini nuknan niya so magwa bang ano bang dehelu amban kemete ne pabalik nagtawat tudyo Tuhan na Tuhan mangirpon kita mereka mo lebih nukna ele tinen ipon Tuhan do wege maapte mas Allah subhanahu wa ta'ala mengapi na manusia lay buas amban kemete ne bisan de kemon ila na tiwa kemon pagkasine manusia sumegwa ti pagtawat sarta ina sempurna tad ke pagtawat nen di mencari gena mencari inakan dia syok tikemete dane ke osusin dane ke otinaleo bunda bang yene hinang no mahaplay puas ang bantiro pangalay teubat no lay tinima wallahu subhanahu wa ta'ala juga ilinganan si waktu mati in manusia ini si waktu yan manusia bakas merupangin bakas manusia madrags pusar ini biyan Israel samian sumegwa gatem one mukhadarat nen samunan tamate gati mo one kiranan kamate gati mo one miyan pagzinanan tabiya man kamate penengkewan sa amin da sumagwa ine buglewan na pagtawat to Allah subhanahu wa ta'ala bangke mo niya pinagpinigil siya sumagwa tinima Allah subhanahu wa ta'ala tinima Allah subhanahu wa ta'ala bang paniya nagtawat o sampay ganit hinang na mabalik miyan sampay timo na mati niya besar sumagwa bang isang pina sa kitawat sa kahinan nangyari kayo mencari abdo yan sa yan tamang sakit tulong mengemot manalo si miyan lahat dari si Kepa dia mencari sa yan pinahin na ino pa yung simalik pagkasari hati yating kita nagka atuanin pamaling kayo ngay suway kita may hatinan may mahapdalahin may mga asang-asahin kung simalik kapdela mas abdela sa amin na pinahin ngasar o gitim sa tandan Pagi pinain na ibatin kasar hati mesti lewat muzar sa gawin siya na si Sirol Sirol ko ito nagpawat ng dagan nagpawat daman pagro kita dito awasan pinikian atuan si miyan suway pagkasabi sa amin ko ito kebongot ne na pinangasar ko ito hati pagkasari hati sa amin ino bitin wala sa amin nagay magkasari pa kepen magkasari sa iyan ko miyan si Mahmud natin pagsabagan tapos matapaganda mo sa amin anong tinimaan niya sa tingin magkasari nagyan magkasari menginam-inam ingin magkasari isu abang maganda sampai temo mati kepipigin magkasari dia magkasari magtawat pinan pagiro pinan magkasari pinan magkasari hati bunglawan buhay mag-i-binistrain bunglawan minted bang natahinang kemon bisan pasain di hadjene kung natin bisaramihan pinagburukaan na kita pag-isna kayo manusia
Sumenggu Allah subhanahu wa ta'ala kan pinagmurkaan sarta mengulewante kemon ini mintet de gene tinang te pabalik sampai temo mati ibinasaran ko sini netin tini mo Allah subhanahu wa ta'ala. Sumenggu abang seke main nagtawat chung magtawbat ni sa gana ino sumenggu ine kenan kita ini nang kita Allah subhanahu wa ta'ala yukhadi'un Allah wa yakhda'una illa anfusahum wa yashurun. Bang tawbat say kinang ini pesatuan si kita be. Agak cuy pehel kita be. Pentuhanin na yun na pen ngusa si ako ipon. Yung pen na hinang dangin pen si pen law tala sa ako pen ipon ko. Kinan yung pen na nagtawat pus maginangap. Dai tomate bisa tuhanin. Yan ang kita yung ngusa tuhanin si etin ang kidik tujuin. Dan buat kita ipon bisa tuhanin si kita yung pen na kamusa tujuin ako. Naraapain, daapain, gay magkasari. Bangsa tawatin, sumigwa, tawat minted de sa amyaan, ubus, pikit si Timoto sampai kamatay. Ine sa men bakas labihan tabi dapat gil tabi. Hadja yan sumigwa, ine binunglewan. Tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala, ine may kahalan tabi sa inshallah. Si keempat, lizuhad. Yene, sina zuharin. Sina zuharin, yene inshallah ko ikamto. Basag magpangaji. Basag magtuntut ilmu, basag magjigit, basag magsambahan, basag ina sa amin, indakinis pag-agama, basag Quran. Kaya mo nila zuhad, ito active. Kung sabihan mo, basa English naman, ini aktifin mo, mungkin basa ng mga siyakan tayo. Asal, kaya mo, ganya, asal saya, ganya, ito na pinipis iya. Kituhan na kaya mo hinangin. Kituhan na kaya mo hinangin, sabi ka na pinipis iya. Misra English, pinuro American. Misra Arab pinuru Arab, Misra yakan naman siya, Misra yakan pinuru asu, Misra asu pinuru yakan, Misra sama pinuru anak ko may Xbox tuloy sa amin. Gana pinipisi. Misra pag sa tanong ko sa man si Facebook na magbisa-bisa kayo mag-ini magdevelop sama. Na tanda na sa active manusia sa amin. Hindi magsili na ano ne magpanaken na kayo magsili yan na siya. Na ina sa amin pinabigan natin na itong gana paniande. Gana paniande sa amin sa itin magsambayang do, magpuwasa do, magzakat do, magpangaji do, magtuntut gani pinanya sa amin itinen manusain bang mati. Tewon ni mati sa ikahan inshallah po kamto inshallah kita binikemon. Tewon ni mati bang sa ikahan timbi ilinganan din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siwek tulad ng pagkalikali. Yan ay magkibisara sa mga jawanan. Ina bisara tuhanin. La takhaful hasra wal hisab. Wala tahzanu min nuksani al-afi wa absiru bil jannah. Bila hisab, dapat nikam tinaliw. Puas ang pandilim kubur nikam. Sampai lesa Allah kiamat sa ardul mahsar. Iusahin ka kahinang din. Aktif kam sa agama Islam. Ganapan an bigay kam maggay. Ina pangandakan bisama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Duk nabitri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk ina pamagasan si kam sa amin tinggalan bi. Bang pangandakan hinang bi. Bang pamagasan tinggalan bi. Gaya pene bisamian, bisan sila mga kankam, sawe miyan kaulamaan, bisan mismo may kaanakan bi, may bata-bata ang mankam pene bang baghinang hap, hinamon bihinang bi, bang pinayin pegesyon binakadaan bi, miyan again hap, tinggalan bi, kakad bisamian, iyan, puito dakam susi. Dakam susi mati hindi kaam, sumigwa gana, may kibinsana kaam, gana kimisami dilang kubur duk sa ilaw kiamat. Gana kibinsana bisamian, duk miyan ine, in kaam lay, pinasek magdilim surga ga niya pegbista tujuh kam tab selo kiamat pege sabab gay sab kam mista tu si elo dunya bang pimbi ek de papi nang ibadat yan ole pas gian makasal haja dan buat penuk sembaya gay wa pili yun pada ngaji pegite tidak magpuasa pegite tidak maghaji pegite tidak mabasaburan pegite gay bistate saya sama naman saya gay bistate tima ate bikemon agama ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yene mian agama Allah subhanahu wa ta'ala tawag sa pinigambig din ng surga bila isab kanya pinigtinaw sika. Ito yung gayam binistahan. Pag-igisab bistahan bi, yan na may ito yung saramituhin. Sarahin agama Allah subhanahu wa ta'ala sa ating gay pinabi. Muwasa-muwasaru, magzakat do, maghaji do, magtutut ilmu. Ini sa amin, bisa na gaya magpaingay. Gaya ka magpaingay, tawag sa ilo kiamat, gaya sa binistahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinaas ka magdinam surga. Si kalime, may manusia, bisan kita bega labot nan sa inin. So inshallah bisan saja empat perkala lay. Nan ine bangkat kita bilamot semian. Yana si kalima ilinganan manusia.
Si kelima ilinganan me manusia mian tabut si kamate. Si kamate ini yene me sine bangsa sine. Yene me manusia bangsa me keulamaan. Bangsa me keulamaan sa men. Sine me keulamaanil. Yene manusia me manusia. No an manusia pegi sine manusia siga kene Tuhan wede pegi sine me kete. Ilinganan nan sine yene me bangsa keulamaanin. Tabut si ello kamate ile dalam naja sakarat al-maut. يعني علماء للذين يعلمون الناس الخير وعملوا بالعلم يقال لهم لا تخافوا من أهوال يوم القيامة ولا تحزنوا فإنه يجزيكم بما عملتم وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن شاء الله mian pin Allah subhanahu wa ta'ala sinin apin linganan siya pan Allah subhanahu wa ta'ala si me kemon me keulamaan yene sini me keulamaanil yene me manusia noan pagkasiri manusia si kemon pagkahapan. Si kemon pagkahapan. Bisa ni sabihin may ulama. Bang no, tinen niya dem buwa ulama. Niya dem buwa ulama no si pagkalatan. Antat bagto inin. Ato nga bakas tigisapo si kitin. Sina kam manusia, sina bakas may simugin. Ini bisa misalnya ini. Niya dem buwa manusia, niya dem buwa alim. Pemeno nen mian megdilem kalatan sa amin. Kung ko bang sila box? Pemeno nen megdilem kalatan. Supaya hadja. Sumegwa pagbisray dilem kahapan si. Sumegwa kalaatan pengandakwanan yan dinawan niyan. Sini? Niya bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Niya bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Pinne wala taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Soy, ina mawdu. Uspin inumian fa'azallahuma ash-shaytan wa anna fa'akhrajahuma mimma kana fi. Si iblis idem buat etina banne etina me atau etin makhluk tahu men manusia semua makhluk isi iblis ini buat bisa kan malaikat tu takda semua buat semua anu semua dia buat kesana saya ini semua asal penting malaikat anu pilihkan Allah makhluk besar masih mungkin dinawahan ni Adam le dalam surga etin dok dakwah etin 7 perkaraatan pilih Allah subhanahu wa ta'ala ini Adam lu nak kau dalam surga. Cuma gua dah kau pin patapit si kayu. Itu le kayu menjadi kinara mu Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam bagi disab nale kinara mu Allah subhanahu wa ta'ala pu Adam dalam surga. Walhasil kau lagi makasih dalam surga. Cuma dalam surga ya. Cuma haji pintek ku asal ikhtibar ku si Adam alaihissalatu wasallam pada Allah subhanahu wa ta'ala. Peglub bagam dia muamin pegi tapi pusi anu dinawahan we. Pin Adam indawanan. Mamaya kau pin ahap dalam surga ini. Pin. Mamaya kau pin nekakal tu dalam surga. Gen pin asal toben nang kau. Pin. Pin kau itu pin dinustaan kau pin Tuhan. Dinustaan kau pin Tuhan. Weh pin dinustaan ini pin besar si kau ni. Pin petenda nak tu dalam surga sebagai kau aja pin nak patah pus kau ya. Nene pin tanda dinustaan nak kau. Pege hab dalam surga in niya pin ni oras ne pegwa ne kau bangge kau tipu si kau yan. So iba waya kau pin ne. Ge usa ang dalam surga pege hab taman pi kau mangan kau duk ne kau asal kau duk ne kau pin asal ge keng kita dari dalam surga ya. Paasek si kok ne paasek si anu na asal pikir asal ben ng hati pin ne. Hab dalam surga in duk kau dalam surga ada man dalam neraka. To pin ini. To nah, bisa gitu, di kota ini magan, di mana ada patapit, asal magan, bubis serahin wala takraba bisan patay kau pindah patapit, magan siya magan, peglubak yang buwan dawanin, magan kau pindah kak terus ya, magan, nah pag magan, ini dawanin, dawar man makahap supaya makalat ini positif, nah, nasi amat yang kisah ini sabihan, itu nan amat sabihan pinaluas, wallahu subhanahu wa ta'ala pegata, pakali si bisarabihan. Neyen etinen kalau dia apit dengan dak bersikite manusia kana tahati we ti bang enen me ke ulama dak ni kiti bian nangkeu
dak nagitibi amen mono, dak nagitibi amen injil, dak nagitibi tinen ine. Ganya melu teke ko me ulama samian kan dak kiti masa te ganya tiketibi. Sumegua ine manu ine ulamain, ine manusia. Mian no an si pagkisine manu si pagkahapan. Pag ini bisa pinta ulama, bangero hatin ini bisa ataw. Pag ulama itu masa pin ataw, bisa ataw bangero inang ne kita unan sa amin penoon mula-mula si pagkahapan le karon niya gero mo patujui. Sumegua gimana aja inan ulama yang punya suka may doktor lu atau may kaus ang bagay. Si sine manusia tao. Bu pemenoon na kita ulit nak magsambahayang pemenoon kaya mo na apply. Kainan manusia ulama. Kainan ulama samian ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus pagkaabot si ilaw kiamat. Si ilaw kiamat ini ilinganan Allah subhanahu wa ta'ala. May kaulamaan lay masiwag tumate siya o kam may manusia. May kaulamaan lay sababan noan kam si pagkasi manusia. Inasip mo si pagkahapan. Kuito dane kam tinalaw mati. Dane kam tinalaw mati na kam kuito pag-etina dito biyan kada rin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa amin tamad niyan sa sumegua ang mandalang kumur kibinsara ang mandalang kumur na makatalaw-talaw ang mandalang kumur sa amin duk si ilaw kiamat dakam tinalaw kemon kalaatan kemon kibinsanaan ang mandalang kumur sampai sa ilaw kiamat ga'niya alai may katalaw-talaw kaam duk lapas kaam sababan ang banteg matuyo bilay yene noan kaam manusia tagkirisi manusia sikap sa pagkapan sa amin naanggan sige TV ito TV na sila Abu Asraf malik peniya ang bangkaam bisan isa nga nasihat bisan mismo mga ngaji nga kam nga to yakam nga to ngaji may kasi yan klaro bisahin pihad si pagkontes tabi si Malik gitang nga to ngontes bu duman na jipit ti ngontes duman inapas la yan pasal me mo sama ka inuli duman me ngado Presley sunagwa ina pin Allah pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sine ka bagas seratan be abdo Malik sine mas sa Quran ya wasra demo adhuru ine times p sempu dumain pwede besale pin alif lam mim sa buah huruf sumagwa pi tel huruf nabang tabassati bi Qur'anin dan buah huruf sampai pinte yene mian wadduha le pinte kemon upama samian lune ke binalik lune ke memorize lune ke ini samian pi haji te dote bi kapan na mashab ne bang te dote pinte price le amban ene sin le sumagwa mas haji price ene amban Allah subhanahu wa ta'ala mereka demikian Abu Asraf bang pitik ka tinak mengesat gana tekka na sisuway di nga to demikian si Abdo mimpi na paasek sila milo sige nga to gani aluan sa amin bisa sa pinahatsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah indama sina ene tila milos siya ano samian ba si kamlo niya plano tabi na bagas project tibitag na masuk tibitag na magnasihat kita may kasi magkasanutin magnasihat nga kita magpasaguran nagapos sa manang gana biya laro nga nga to kana peguane na sa ini may kibotian sa Islam yan ay magpagajiin ubos may sabing samian dakap tam ballighu anni walau ayat bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumanek ka sumeruwa dan buah haja bisarahab hadis atau Quran pasapap tabi itong nakitilik yan ang masaplag si Allah subhanahu wa ta'ala itong nakitilik ini ang manatao ubos taabot sa ilaw kiamat teddo tibiyene miyan kalan lay teddo tibiyene pakarajaan lay sadjad din nagkahapan aman Allah subhanahu wa ta'ala napos ang banmiyan taabot sa ilaw kiamat may kauramanin ga'niya kibinsanaan de sabab ene tumbas ene menoan lisi sa amin wala silhap etin magtuotinoin sikit tibi miyan sumigwa niro sa bisara sa amin nembuha sukato si bisara ito bisan kitibi anak murid demikian sari bisa hetinen niya kapan tibi bisan dumet kitibi hetinen ulama sumay kato si bisar itu sumagua mian sari do importantinen bang hetinen murid do hetinen me guru masih hetinen gak niya kibinsanaan mian kahapan ng Allah subhanahu wa ta'ala sali tentuin bang karno ito asman pagilangin sa amin tapos ang bamian
tamani ni bisraten bi serta time negative na tumahan ni manamalan na iromen bang penta apply TV ni bisarato mian bisan negative demuan haji bilay pinta sa mian giso pinta sarat nito si kilometro so ingin nalai si mukmin lay haja bang pinta TV tinen telingan Allah subhanahu wa taala si TV amma si permadi TV amban dengan mukmin puasa bani yang syukur kita bisa Allah subhanahu wa taala sabti kita pilih kiswa na mudah-mudahan bang pinta pilih mufat bisrat bilay hada wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.